Philippians chapter number 3. Okay? Dito nga passage ti scripture kakabsat, the Apostle Paul had relayed or had shared his personal testimony about knowing the Lord Jesus Christ. And each and every one of us has a personal testimony of how we have come to know Jesus Christ as our personal Savior. Each one has a unique story of how you have come to know Christ. Mabalin nga naawis ka ti church, you got saved, or you got saved when you were still here in the Philippines, or somewhere. But we all have our personal testimony how we have come to know our Lord Jesus Christ as our personal Savior. And from there, our life had been transformed and changed slowly but surely. So here in this passage, we can see the testimony of the Apostle Paul and how he have come to know the Lord Jesus Christ and how that by knowing Christ, his life was totally changed and transformed. In verse number 4, let's begin in verse number 4. Okay? Though I might also have confidence in the flesh. Now, what he's saying here is, on his being human, tinaintawan nga side, at da iti mabalin na nga ipagpanakkel, because he was a member of the Pharisee. If you are a member of the Pharisee during those days, that is equivalent of being a member of the Senate today. So he had a very reputable office. So sabi niya, I could have my confidence in the flesh. I could use my being a Pharisee. Okay? If any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more. Ibig sabihin, if you're going to be proud about who you are, don't compare that with me because I am more superior than you. So, Paul was a member of one of the highest ranking office and position in the times of, during the times of Israel. Kaya sabi niya, kung meron sa inyo ang magyayabang, ano man niyang maipagyayabang ninyo, you could not bring that before me because I am more superior than anyone among you here. That's what he was saying. But, sabi niya, look at verse 5, circumcised the 8th day, okay, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, and Hebrew of the Hebrews. Wow, that sounds being superior. Hebrew of the Hebrews. Okay? As touching the law, when you talk about the law, I'm a Pharisee. So I mentioned to you that if you're a member of the Pharisee, you're like a member of the Senate. You are like a member of the Supreme Court of Justice. Okay? Verse number 6, concerning zeal, persecuting the church. Now, you have to remember, just like Muslim, they count it an honor to kill Christians. So, during the time of Paul, as a Pharisee, it was an honor. It was an honor for him to kill the church of the Lord Jesus Christ, touching the righteousness which is in the law, blameless, because he was a Pharisee. Verse number 7. But, he said, what things were gain to me? Okay? Those things that I considered it gain, those I counted loss for Christ. I was willing to lose them. Okay? I count them loss for Christ, he said. Yea, doubtless, and I count all things but loss. Okay? For the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things. I suffered losing these things. Okay? And to count them but dung. You know what that means? Waste. That I may win Christ. The title of our message this afternoon is Gaining Through Losing. Gaining through losing. Shall we pray? Heavenly Father, thank you for the Lord Jesus Christ. Awanan iti napatpatagpay iti panagbiag. Iti biag minudilang apo nga ni Apo Jesus. Ama, agyamang kami, iti panakamamumi ken kuana as our personal Savior.
And knowing Him more, knowing Him deeper, makes the difference in our lives. Kasla apo datay devotion itatay bigat, nakapimpintas apo, that despite of life's trials and sufferings, we can find fulfillment when we make you the center and focal point of our lives. Whatever life can offer, pleasure or sorrow, it will only lead us to disillusionment and deception if you are not at the center of our lives. Lord, help us to realize that everything around us is simply vain and nothing and waste. But whatever we have, our life, our resources, our influence and all, if we offer them and dedicate them and bring them to your feet, then suddenly all of these things become meaningful because they are offered to you, Lord. Bless our message this afternoon. Speak to each and every one of us in a very personal way. Give wisdom and utterance to your servant right now. In Jesus' name we pray. Amen and amen. You may now be seated. Okay? So, gaining through losing. Now, every one of us would like to gain. The word gain from the dictionary means resources or advantage acquired or increased. We want our resources to increase. That is gain. We do not want a break-even. Agduma DJ ko nata yung walang kita kan lugi. Tilugi, you are losing your capital. For example, if you started a business and you started with 10,000, so nag-invest ka, and then you lost, instead of gaining, instead nga di 10,000 mo naging 15 or 20,000, tila nagsublikat 5,000. So you lost 5,000. That's what you call loss. But yung walang kita is only break-even. So you invested your 10,000, ang bumalik 10,000. So ibig sabihin, nagpasubli lang, DJ capital mo, but you gained nothing. We all want to gain. No businessman would like to make investments without gaining. So we want our resources to be increased. We want to be able to get a better advantage in life. Isungarod nga, nagadut tao, ti agnayangay nga umay dita Hawaii. Adupay digiti tao nga talaga nga, kayat na iti umay, uray tourist, uray basta lang karon iti multiple visa because there's a lot of opportunities that Hawaii or the US can offer to Filipinos. So, nakadut tao nga talaga nga agnayangay, mapan Hawaii, mapan abroad. Kaslay di na minsan, binaptize ko di may sakap sa tayo ni Brother Alan, agtrabaho di Oman. Ket ko na, Brad, manot sweldom. Ket ko na 20,000 pastor, ko na pesos di jayan ha. So, he works as a driver in a company. Oh no, in a family driver suna. Ket kwentag di panunod ko, manot magasto na di Oman, manot maipadala na't familia na. Ket dua nga anak nagbasbasa, one is a college student. So kung siya anak DJ, nagkukot ko Brad, padasa man di ag-apply Korea. Kasi di Korea kat they can offer you one of digiti may nga lowest salary da di 70,000 pesos a month. Why don't you try Hong Kong kunak? Because di Hong Kong adda iti amok nga family driver, ti sweldo na kat 80,000 pesos a month. Ikot ko na kat pastor, I tried it. Timapan ije Hong Kong, kanya lang ti sa pulon damot kat dapat ada college degree, kat jagmang arod nakapagbasa at college, high school graduate ak lang kunanan. So, definitely, we want to have a better opportunity in life. We want to get an advantage in life. Yan ay sa usaping material. Usaping, when we talk about our needs, when we talk about our family needs, when we talk about our desires, wants in life, we all want to have a better opportunity in life. But as Christians, let's talk plainly today. Kas anak iti apo kakabsat, amo tayo nga tigol tayo iti panagbiag, kat saan nga primarily kadagiti na ngahan nga primarily dagiti na in materialan nga banbanag. Do you agree with that? Say amen. That's not our primary goal in life.
Ti primary goal in life tayo kakabsat, kat awan sa bali no hanga ni Apo Jesus. Iso nga, ni Apostle Paul, dito binasa tayo itat tayo, makita tayo kakabsat, that numan pa'y adakin ko na dagiti kaslang advantage iti panagbiag, adakin ko na dagiti opportunities that not many people have, okay? Pero iti mamam na iti Apo kakabsat, makita na nga digiti nga banag, agbalindan nga detrimental. No, detrimental ko na tayo kat makahinder. So, he was in the middle of the decision that he realizes he cannot have both. It's either Christ and forsake this, or forsake Christ and stay the way I am. A Pharisee, a Hebrew of the Hebrews. He cannot have both. Now, you might be curious, but why, Pastor? Can he not play safe? That while being a Pharisee, he would be a believer of Jesus Christ and be able to win his fellow Pharisees at the same time. No, it cannot be both. Because there was a conflict of interest. Sa bali kakabsat, iti interest ni Pharisee kan Jesus Christ. Remember that during the time Jesus was on earth, the Pharisees were the number one enemy, oppositionist, and adversary of the Lord Jesus Christ. They are just like the other side of Marcos today. No makita yun, di ba, aging gana ita kakabsat, ni Bongbong Marcos lang arudon tina-i-declare nga presidente, hanapela agsardeng deti Guanzon, probably you know her, di ba? Rowena Guanzon. Hanapela agsardeng di gito'y opposition, adulat at mapanagwelwel ga. So, kalati arig na, no iti time ni Jesus Christ, isuna di jay Bongbong Marcos kumaita. Ti arig na lang, hangko ibaga nga ni Bongbong Marcos ka Jesus Christ. Pero for the sake of illustration, no kuma iti time ni Jesus Christ, kat iso ni Bongbong Marcos ita, ti Pharisee, di gito yung dilawan ka, da pink, disuda di giti Lenny kakabsat. So if you take sides, can you be a Marcos loyalist and Lenny loyalist at the same time? I ask you, can you be? Babalin mo ka di ibaga nga, well, I am a Marcos loyalist. Tapos no mapanagkumpanya, okay, let's go back, campaign period. Let's say we're still in the campaign period. Okay? Pwede ba yung sa Facebook mo, kinakampanya mo si Bongbong Marcos, marami kang post na Bongbong Marcos, pero during a actual campaign, at dakamot ije campaign ni Lenny. Kat sikat may isang agtakdari ije entablado nga itaytayag mo't ima na, Lenny. Pero nakita na di Facebook mo, Bongbong Marcos. Do you get my point? So you have to choose one. You're in the middle of two. It's either you consistently be a Bongbong Marcos and leave the Lenny group, or you decide to go with Lenny and therefore leave Bongbong Marcos. Kas jay deti position ni Apostle Paul. There was a conflict of interest, two different sides, and they are not only two different sides, they are two enemies. Kalaban kakabsat. So, Paul had to choose which one. If I will go to Jesus Christ, I will lose a lot of advantage. I will lose a lot of opportunities. Do you get the idea here? Parang sinasabi mo, okay, kung kay Bongbong ako, maraming ipinangako si Lenny eh. Ipinangako ni Lenny na pag sa kanya ako, magiging member ako ng kabinete niya. O, pag ako ay kay Lenny, pag nanalo siyang presidente, i-appoint niya ako na head ako ng Department of Education. At magiging head ako ng ganito, ganyan. So, kung kay Bongbong ako, definitely, I will have to forget this promise, advantage, and opportunities and chances. You know. But kung kay Lenny naman ako, may possibility. But on the other hand, malulus ko naman itong opportunity ko. So, maawatan nyo di kahit nangasawon itakakabsat. Yun ang sitwasyon ni Apostle Paul. So, nag-decide, kat nakita na kakabsat, ngano anyaman day kasla imbilang na ide, nga gain, advantage, wano kaslang, anak kayo usawanan, opportunity na kakabsat,
makita na ni Apo Jesus kunana, this is nothing compared to the Lord Jesus Christ. So, he was willing to leave the group and be identified with Jesus and even pay the price of suffering for Jesus. Because now, what used to be his friends are now his enemies. What used to be his allies, colleagues, and what used to be his close friends are now suddenly his enemies, and they will also persecute him. But he said, I am willing to have suffered all of these things that I may win Christ. Ang tanong ngayong umaga o ngayong hapon ay ito, what is with Jesus Christ that Paul was willing to leave all of these things and consider them detrimental to him? There was something in Christ that made him feel that, choosing Christ is superior over the rest. Day kakabsat, iti point na dati gaining through losing. So that if we apply it today in your personal life, brethren, there are things in our life that probably we would have to lose them for the sake of the Lord Jesus Christ. I don't know whatever they may be. Pero it is worth it after all. Kakabsat, it is worth it after all. Now, there are 4 problems that I have taught here sa ating live stream and to our ministries here. Kayat ko kakabsat nga ilawlawag mo't kada kayo itatanga malem. Upat nga problema iti tao, maipanggap ka deti topic tayo. So maawatan nyo kakabsat. Okay? Probably some of you have experienced nga at dadigite you were in the middle of a situation when you had to choose Christ or this thing. And I cannot have both. So, adda ka DJ nga sitwasyon kat ko na, okay Lord, hanga sikat isuksukat ko, gapulang ka digiti nga banag. I would be willing to lose these things. After all, whatever I would lose for your sake, you promised to me, I will be able to find it. Di ba, nagpina si promise ti Apo? Whatever you will lose for my sake and for the gospel's sake, you will surely find it. So ako naman, Apo, it's worth it losing these things. Ano naman yan? Temporal lang yan. For your sake, I know I will be able to gain more. And it's not just about gaining something from you. You yourself is already a great gain for me. Nakita yung DJ kakabsat? So here are the 4 problems of men. Now, umuna ti amin kakabsat, ito. Put the first problem on the screen. Okay, basahan tayo amin. Ready? Go. Ayan. Adu ti saan nga makaamiris ti kinapateg iti Apo. Am I right? Kasi, no talaga nga napateg kumati Apo kadakwada, kala kumadita Hawaii, dita ayan nyo ita. Ay kat permi nga nakad, adugay kumadita paggimungan na diwaming kakabsat. Oh, because nagadut mabalin yung awisan, di ba? You can invite your friends, come and join us on Sunday. You can invite your relatives. Pero makita mo lahat kakabsat, nga naman pa'y available da, awang mo trabaho da, mapandalagpas pasyar. They should be there. Pero ibig sabihin kakabsat, handa maamiris iti patag iti Apo. Kat isudeta kakabsat, ti may nga ikararag tayo. Nga kuna tayo, Apo, I am inviting my relatives, I am inviting my friends. Sapay kumata makita damot ti patag mo, Apo. Ket, umay damot makipagdaydayaw kada kami. Diba? They don't realize tilat na napatag ang kakabsat katay kwarta, napatag tay sarili, napatag digiti kayat da nga turungan, napatpatag digiti gagayem. Handa makita iti kinapateg iti Apo. Kala ko maitat kakabsat, praise the Lord. You could be anywhere else. Pero amo maisukat ti Apo eh. Isong ako na, no, I'll go to church. Napatag ti malabaan, napatag ti papanan, napatag ti giti nga gagayem, napatpatag nga amang iti Apo kanyak. Amen? Tatakumakat, mabalinyo't maturog latan, di ba? Relax kay kumalatan na ta. Inkay man nag-obra tong bigatin, daduma kada kayo, mapamanagtrabaho tong rabiin. So, mapalin ko mga grason ka ti sarilim, kat ko na, maturog akit din. Agina na akit din, ay nagpayag trabaho. Ngem, apay nga takad ta, apay nga uray, nabamba, you are there. Why? Well,
awan sa bali nga kadaklan nga rason no di gapo day jay panangipatag mo iti Apo. Amen, kakabsat? Oh, you see? Now, secondly, second problem. Okay? May kadwa nga problema. Ito, adu ti mangibilang nga nusurutem iti Apo ket mapukaw dagiti pagragsakam. Maigawid, mangigawid. Kasla iso tagbalin nga hindrance. Anya nga klase ti panunot detan kakabsat? Naamawatan nyo ko sa wan? Ibig sabihin, these people do not really realize who Jesus is. Agasam neta, insukat mo ti Apo, gapo lang kadigiti momentarily, temporary, okay? Ken no kitkitam kakabsat ket awam mo talaga ka iskan na nga iti panagbiag mo. Day ko na natin devotion, it's only a disillusionment. It was just painted. Ti fasad na lang ket kasla nakamay mayat ngem gayam kakabsat. It has nothing to do with your inner being. You know? Iso nga, you know, kasla ti arig nagat kitam deta ubing. Ala, padasan nyo dagita ubing. Mangala ka iti $100 nga papel. Ken mangala ka iti dete coins kakabsat, diyan mo no, the 25 cents tayo dita. 25 cents. Mangala ka iti sangapulo nga 25 cents. Okay? Ipam mo deta $100 yan talamisaan. Alam jay 25 cents nga sangapulo, kulugam. Alright! Kulug-kulugam di jay, kulug-kulugam. Okay, alright, come on! O, kanan ni Sandro kuma. Sandro, you choose! O, pagpilyam ni Sandro. Anati automatic nga pilyan ni Sandro. Sigurado pilyan na jay, di jay igamam nga kulkulugam kasi the sound na it sounds many. Di ba? Samantalang no kita na jay $100 kat mesa, awan deta, tuyak ko na kasta ti tao kakabsad. Di ipagarup na, dagiti na indagaan, na inlubungan, nga pagragsakan, nakadot pa yung for ti lubong, kunana, di tuyak ako nana. Di naamo nga ni Apo Jesus kakabsat, kat He is way more than any earthly pleasure, whatever this world can offer. So kunana kasta, ni Apo ti makailapad, you know, no surudag to ti Apo na jak tumaarami ti kay kayat kon, jak tumakadwa digiti nga barkada kong kunana. You see. Number 3, ayan. Adu dagiti na mati or believers nga aglamiis ket mas ayatendan iti nailubungan kaysa iti Apo. Adut kakasta kakabsat nga members in church, they started well and they started good. They started happily in serving the Lord. Pero eventually later on, anat napasama, kala di 2 Timothy 4:10. Let's read. 2 Timothy 4:10, anak ko na jay. For Demas, okay? 2 Timothy chapter 4 verse number 10. Ayon. For Demas hath forsaken me, having loved this present world. Po kakabsat. Amom dita Hawaii ka talaga nga, you know, malaksid nga trabaho, you feel like a slave. Pero no pleasure mo ti pagsasaritaan kat nakatado. Having loved this present world, and is departed unto Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. Well, I praise God kasi most of you, kakabsat, naggapo diti church tayo ti Bakara. Sino kada kayo ti, alagat, adu kada kayo ti ditan nga namamuyo ti Apo, through the HBBC. Pero sino kada kayo dita kakabsat? Before you came to Hawaii, talaga nga members kayo dito church tayo. Ayan. So basically kakabsat, most of you, am I right? Most of you ka talaga nga members in the church. Now, I praise God kasi idinapang kayo dito Hawaii. Kung nadangarot kat Hawaii changes people. What does that mean, Hawaii changes people? Because once you go to Hawaii, it's a new environment, everything is different. You know, there is a possibility nga talaga nga agbaliw ti ko uri pa'y natinib ka Kristiyano ti ko nam. Diba? Kanayo ka man nakigimong ditoy. Apang ka dito Hawaii. Ada possibility na nga maiayos ka. Diba? Madala ka ti sistema. Maguyod ka kakabsat. Pero praise the Lord. You're still there. Why? Because nagsagapsap king ka kakabsat.
iti patag iti apo. So adot aglamiis, adot ag backslide. Number 4, fourth problem. Okay? Dito iti may kapat. Adu dagiti mas nga ti tao ti padayawan na ngem iti apo. That's a problem. So, many Christians cannot be serious with the Lord Jesus Christ because of these 4 problems. They cannot be serious with the Lord Jesus Christ. They cannot be serious with their faith. They cannot be serious with their service to the Lord because of these 4 problems. Ulitin tayo man? Okay? The problem why many people cannot be serious with God. Are you serious? By the way, are you serious with the Lord? Amen? Okay. First problem why many people cannot be serious with God. Why? Because di da maamiris ti kinapateg iti apo. So they cannot commit themselves to the Lord because they do not see the value of Christ. Number 2, adu ti mangibilang at ti panangsuro ti apo mangigawit pagragsakan da. So kung nadagat awan na, no ti apo ti pagseryoso akat adun mapukaw ko ti panagbiag kung napateg kan pagragsakak. So they cannot be committed and be serious with the Lord because of this. Number 3, adu dagiti namati no believers nga aglamiis ket mas ayaten dan ti lubong. So they were once committed to the Lord pero nalukayan handa nga nagbaling nga seryoso nagbackslide dan apay because they started to love the world. Okay? I would like to remind you, life is too short, kabsat. Nagababala ang iti panagbiag. Sa kapelag, backslide. Awan tiyempo mo nag-backslide. Be serious with God. Number 4, adu dagiti mas nga ti taot padayawan da ngem iti tao. Perhaps ti mo nakalaban mo dita ket relatives, di ba? Nagbaptis ka kat katawaan da ka, uyawon da ka, wano kunada ket apay nagbaliw ka mutten. Dati Katoliko ka, apay anat naknakan mo, anat nakitkitam ta baptis, apay ngay sumot ti pinili mo nga nagmiyembroan. So, no daka iti deta nga sitwasyon ket hamukaya kakabsat ti agisten. Mas nga padayawam ti tao, kabuteng mo ti tao, mabainang ka iti tao, you can never be serious with the Lord. Listen here. Ti kayat ti apo kakabsat kada tayo, agbalinte nga committed, serious disciples of the Lord Jesus Christ. Dedi ko na nga, if any man will come after me, deny himself. Willing ka nga manglipat tabagim. Take up his cross daily and follow me. Amen? Now, there are 6 practical ways. Okay? Practical principles. May panggap dito gaining through losing. 6 practical principles. Alright? Okay. Now, amirisin nyo nga na imbag digiti nga innem kakabsat. Okay? Number 1, go. Awan ti maibilang nga napatpateg no ti apo ti pagsasaritaan. Husto mo no saan? Not anything. Not any relationship. Okay? Not your job. Not your friends. Awan ti maibilang nga napatpateg no ti apot pagsasaritaan. You are willing to let go of anything that could be detrimental to your relationship with the Lord. You would be willing to give it up. Okay? Tapno lang iti kasta kakabsat ket masurutem iti apo. Malagip ko DJ story di Bible may panggap di pearl of great price, Matthew chapter 13 verses 45 to 46. Matthew chapter 13 verses 45 to 46. Okay? Anak ko na dito. Matthew 13, verse number 45. Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man. So, anat na kayarigan ti langit, kasla kano ana? Merchant. No merchant kakabsat, businessman. You buy and sell. And you do it in order to gain. Di ba? Okay. Seeking what? Goodly pearls. So, han nga napan nagkali, no di kat napan ka dagiti stores kat agbirbirok iti maysa nga nangina iti kalidad na nga perlas. Amen? Kat anat inaramid na kakabsat, verse 46. Idi nakasarak, di sapsapulon na nga perlas nga nangato ti kalidad na, ano inaramid na? Nagawid in lako na amin nga sanikwana, all that he had, kat dyan naglakwan na isut pinanggatang na kadete nga pearl of great price. Kaya't nga sawan kakabsat, businessmen, han na kayat ti malugi, amuna nga uray ilako na amin digiti nga banbanag. Kat DJ gatangan na nga pearl of great price, amang nga nabalbalor to pelang ngem digiti balor iti panangilako na digiti amin nga sanikwana. That's what you call pearl of great price. Nakita yung kakabsat? Kanila di kalman, in example ko nga rod, nakagatang ti gitara kakabsat dita, Japan surplus.
Made in Japan nga gitara. Tinagan na kat Japanese DJ nga gitara kakabsat. Ngam equivalent na DJ Martin. No Martin nga gitara ko na, minkayan ta guitar store. Ti mesa nga kanginaan na gitara dita, Martin tinagan na. Martin guitar. So what is Martin guitar that costs thousands of dollars kat isot equivalent na di Japan DJ kakabsat. Kat idi linukatak DJ case na, kaputan naka-hard case. Kat inigamak kakabsat, tinugtog ko kunak. Oy, han na ordinaryot kayo na deto, ya kunak. Kasi namapintas ti aweng na kung talaga nga solido. Tapos idi kapaek kakabsat, dito yan ti string na katapuhan na ordinaryo gitara deto, kunak. Ni-research ko kakabsat kat talaga nga may sa kapintasan na gitara di Japan. Napangkoy na sitgan di magimba. Dua nga gitara actually day jay. Agsabali dat brand nga magpada nga hapon. Dua nga kabsat. Kunak kanya na. Kuya, kunak. Binebenta mo ba tong gitara mo? Oo, pastor. Pugsat-pugsat string na kami di mesa. Kunak kanya na. Magkano? Kunak kanya na. Presyuhan mo kuna na kanyak. Po, nagpindas deta nga over. Ang presyuhan kuna na kanyak. Okay, kunak. Etong masasabi ko lang. Plano kong bumili ng gitara dyan sa Robinson. Ang isang gitara na maganda, ang isang gitara na maganda, yung maganda ha, kung nakingkwa na, 5,000 ang presyo, kuya. Ngayon, kung okay sa'yo, imbes na gagastusin ko yung 5,000 sa Robinson, bilhin ko tong dalawa, 4,000 kung nakanya na. Nagpampanunot. Nag-search diyan ta cellphone na. Pastor, mahal pala yung ganitong gitara kung kuna na kanyak. Oo kuya, kanya lang. Kinakailang ayusin ko pa yan. Pagagandahin ko pa yan kung naklatamag kanya na. O hindi ko ang kuna na kanyak. Sige pastor, kunin mo na. Baka magbagong isip ko. Kuna na kakabsat. Ay, kakabsat. Napangkoy na di bagkon. Ada kwartak nga na ira na kadeta nga ada pakaigastuan na. Alam ta 4,000. Binagkat kong kapsat. Napangkoy yung kabil jelogan. Kuna ka misis. Intan ko na. Bagag babawi. Amuyot presyo na di may sa gitara kakabsat. 2,000 ti pinanggatan ko ti arit na. No ilakok kakabsat. Uray 50,000. Kakabsat. Danunan ti tao. Gasam di jay, kontra 2,000 ilakom 50,000. Di jay mo't mesa awan hard case na, medyo nadadaan. Danunan ti tao, uray 30,000 ti bayad ng absat. Ngam api ilakok ko ginatang ko nga usarit nga rod. Di ba? Di jay tiket na nga sawan kakabsat ti gain. Nga uray na gastos ko, jay 4,000 kakabsat, ay kat dakdakkel mo't di jay magain mo sa jay. Kasta ni Apo Jesus kada tayo, pearl of great price. Dapat ma-realize yung kakabsat, iti panagbiagyo. There are a lot of things that Hawaii can offer. Ngam dapat deep inside your heart and mind, awan tinapat patag no ti Apo iti pagsasaritaan. Not even a job, not even relationships, not even friends, not even money, not even anything. Awan itinapat patag iti panagbiag no ti Apo iti pagsasaritaan. Amen ba mga kapatid? Okay, number 2, may kadua kakabsat. Second, so, the second principle, everybody, let us read. Awan ti maibilang anasisisita no ti panagdayaw ti Apo iti pagsasaritaan. Amen. Okay? Worship. Okay? Today, people worship themselves, worship their job, worship their money. Pero awan ti maibilang anasisisita. No nasisisita ko na tayo kakabsat, priority. Priority. Our priority is worshiping God. Kasla kung nakaro dito, be am pela ta mainawan, yung kapela makigimo, be am ta malabaan. No, da bisitam, di ta kapelang, awan na sisita, na importante, no panagdayaw iti Apo di pagsasaritaan. Alagat testimony, deti kung ni preacher Eman, usto deti pa nagdingag ko itay, nga championship yu di Maui, ngam nagawi din kakabsat kasi priority deti umay na panagdaydayaw iti Apo. Nang runagat ada ministry ng agtukar ti piano. Amen? Anak mo la deta, siyempre kung nada kanya na nagat, awanan na bro, sikat pang namnamaam mi ka. Sikat ti step carry mi dito. Mag-champion ang kamaawanan hanggang mag-champion na.
Di ba? Malagip ko kakabsat, DJ, may isang athlete, tinagan nagat Eric Liddell. Tingnan nyo Eric Liddell. Runner isuna kakabsat. Reputable kasi adult inababak na. When he became a Christian, he accepted the Lord Jesus Christ, he got saved. Na-realize na kakabsat that he is not just a runner as an athlete now, but he is a runner for the Lord Jesus Christ. He has now a new race to run, and that is the Lord Jesus Christ. So, one time kakabsat, nagisali so na ti Olympics, the race happened to, it fell on a Sunday. DJ Taray kakabsat. Kat hananapan kakabsat, nakitaray iti Sunday, kasi napan nakigimong Napan nakigimong inyon una na iti apo. That was, I think, dete marathon sa, hananapan kakabsat. But the following day, he was going to join the 100-meter race and he became the champion. Pero he was more than a champion nga nangabak iti taray because DJ pa nangi priority na iti apo kakabsat that made him a true champion. Eket ananumot kakabsat itatan no champion kuna daging ka kat madama ti gimong tayo kat madamamot ti basketball mo. Awana, what makes you a really true champion right now is that you have put God first in worshiping Him. Oh, nakita yo? Isagupsup yun pan. And parents, you have to inculcate that to your children. Okay? Number 3. May katlo. Eto. Everybody, let us read number 3. Okay, go. Awan ti maibilang anasaysayaat no ti pagayatan ti apo ti pagsasaritaan. Amen. Anyaman na makita mga kala, napintas dito nga opportunity, mayat dito. Tilata ipamuta panunot mo, no anat pagayatan iti apo. Dapat deta latat deciding factor mo. Oo. Ano ko na di Bible? Be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. So kahit nga sa wano Kristiyano ka, kat follower of Christ ka, ibilang mo nga awanan iti nasaysaya at nga surutem, no hanga di pagayatan lata iti apo. O, kat tuadda ka iti may nga sitwasyon, kat mabalim mo pelang ti agbabawi, kat hanapagayatan ti apo, akat ibata mo na ta nasaysaya at lata di pagayatan ti apo nga surutem nga ron. Kat uray mampay di pagayatan ti apo nga surutem, adu iti may sakripisyo, mabalin nga agsagaba ka, pero at the end, if you keep the end in mind, in the long run, nasaysaya at kat naragragsak kanto, nga di pagayatan ti apo ti sinurot mo, awan to pulos pagbabawyam. Oh. Amen ba? Convince kayo mo lang kadeta kakabsat, nga awan ti nasaysayat no hanga ti pagayatan ti apo iti surutem. Amen ba mga kapatid? Oh, you have to teach that to your children. Uray pe, kunam ti bagim kat, anan numot, uray nagpintas ti kasasaad ko, no addaak iti ruwar ti pagayatan iti apo, I have all the reasons to be afraid. Ngem no pagayatan ti apo ti ayan ko, uray adu dagiti sagsagabahik, I have no reason to be afraid. Kasi addaak ti pagayatan ti apo, kadwag ti apo, and if God is for me, then who can be against me? Basta di pagayatan ti apo, amok nga dak iti sentro iti pagayatan iti apo. Amen? Oh, deta kakabsat. Number 4. Fourth principle. Okay? Fourth principle. Everybody read. Awan ti maibilang nga nadaydayaw, no panagserbi ti apo ti pagsasaritaan. Amen? Oh, no nadaydayaw ko namkat honorable. More honorable. Oo. Eket, deti ti lesson nga ipagpakita na ito'y kakabsat. Whoever you are, sikaman kat manager, sikaman kat CEO, sikaman kat nangato ti posisyon mo iti trabaho, no may panggap ti panagserbi ti apo kakabsat, lipatom deta. Forget that because that is nothing compared to the privilege of serving the Lord. Eket, kung nagsayaatan kakabsat nga uray si kagat nangato ka nga tao, nangato ti posisyon mo. Kala DJ, may isa nga church kakabsat nga doktor isuna, sarjon. Sarjon. Oh, kadamapan makigimong kakabsat. Isulat ta ti mauding isut mauding nga agbati. Kasi isut para ipaknit tugaw. Yeah, isut para ipaknit ti tugaw.
Iso na iti para dalos JCR, bago nga panawan da kapilya kakabsat. Katata, at deti church, at da in-invitan da nga guest speaker. Kat revival meeting, di ka talong arabi kakabsat. Ayan, talong arabi. Okay. Kadamal pastigi mong kakabsat, deti guest speaker, mo-observe na, deti nga surgeon. Hana mo nga doktor kakabsat. Hana mo nga doktor. Kat observaro na, ako naglinis pa nagida, lumanot na ako na. Amo na nagipak ni Tugaw, tapos nagdalos ti pumayan na JCR, tapos nakururnos ti pumayan na kakabsat J-Stage, kalpasan di gimong, nakapaanaw aming nga taon. Okay, the third night kakabsat, deti nga guest speaker, kunana ka deti pastor na, kunana, you know what pastor kunana, you are blessed to have a worker like him. I wish I can hire him to become a full-time worker of my church. Kunana kakabsat. Inayaban di pastor kunana, Doctor, come here. Nakiktot di guest speaker, Dr. Gayam. Kunana kat, Pastor, I want you to meet my member. He is Dr. So-and-so, and he is a cancer surgeon. Kunana, cancer surgeon. Oh, nakiktot deti pastor. Oh, kunana, I thought you are a full-time worker of the church. Kunana, why do you do that? Kunana, tingnan nyo ha. Kunana, you know, pastor, I'm a doctor and my job is very busy. Apalak di kita kadkadwa ni pastor nga full-time. But because I'm a doctor, so nga kunana, ti-commit ko ti Apo, no umayak makigimong kunana, ti commitment ko iti Apo. Siyak iti agdalos, I will stay after the service and clean the place after the service. Kita mong kakawsat. No ijay trabaho, sarjon isuna. Oh, te panait. Iyawat da. Te karte. Te welding. Hanggayam. Awan welding gayam ti doktor. Oh, di ba? Nakakat-ngatot pa nakita daking kuha na jay kakabsat. Ngam no ijay church kat, you know, kasi da isagapsap jay panunot na nga, digiti kat earthly lang. Kasi din ni Apostol Pablo sen ko rin man pa'y parisi ak ko na, nangatot pa nagkita ti tao kanyak. Awa na, nadaydayaw nga mapagserbiak ni Apo Jesus. Nadaydayaw nga mapagserbiak ti King of Kings, ngam ti Lord of Lords, ngam anamot nga rod, di kinapakasjay ti kayat nga sawon deto yung kakabsat. Oh, iso nga, dakay dita, hangkeng agpangpangato ti panunod yo. Kunayo ko I hope nga daga-dagayo iti, kunayo kat, pastor, ti prayer ko kat kwa, numalpas ti gimong kat siyak ti agdalos dito. Amen? Amen, kakabsat? Oh, eket, ni Florante, ni Pergeline, itultuloy yun deta, ha? Ti prayer mi kat every week, pastor, mapang kami agdalos di kapilya. What a blessing! Amen? And you do it as a privilege. Nga kunam, you know, it's a privilege to mi agdalos di kapilya. Adot daldalo sa mingam sabsabali dito, kasi balay ti Apo. Dapat kas ti panang value tayo kakabsat iti para ti Apo. Di ba? Amen? Oh, kanati arig na kumagat no driver kagat na i-drive back digiti agkakangato nga tattaon. Na i-drive ko digiti Rolls Royce kada. Na i-drive ko pa digiti Ferrari. Ngam ni pastor ti i-drive back kat sabsabali kasi adipen ti Apo isuna. You must have a higher view and higher regard no may panggap iti panagserbi ti Apo kakabsat. Amen ba? Oh, amoyo, Korea, I don't know, I'm not sure if Korea, but there is a country, nga digiti members, ibilang da nga nangat ngato, DJ pastor, ngam J presidente, wano gobernador, wano mayor kakabsat. They were taught to highly regard the men of God. Kuna nangat ngato ata adipon ti Diyos nga kangatuan Ti Diyos ti nangisaad kingwana, digiti gobernador, agpaisong insaad mo ti Diyos, ngam tao mo ti nangipatugaw kan ng butos. Iso nga, datayo kakabsat, let us give a high regard, iti pa nagserbi tayo, iti Apo. Amen ba mga kapatid? Hello? Si bibiyag kay Pai? Iso nga, haan nyo nga sinsinanan, iti pa nagdaydayo tayo, iti Apo. Okay? Kasla, deti kapilyata itata. It's a privilege. Nga maging parte iti deti kapilya, balay iti Apo. Number 5. Ilipas ko kakabsat, number 5. Number 5. Everybody read. Awan ti maibilang anasamsamit no ti ayat ti Diyos ti pagsasaritaan. Amen? Ado dagiti napait nga experiences ti panagbiag. Ado mo't dagiti kasla nasamit nga paspasamak iti panagbiag.
ngem awanen iti kasamitan pay no ti ayat iti Apo iti pagsasaritaan. Tauray ado dagiti pain, ado dagiti bitter experiences, ado dagiti ado dagiti dagiti hante kayat nga sufferings iti panagbiag. No adda ka iti ayat iti Apo kakabsat. Awanen iti mangpasamit iti panagbiag no di iti ayat iti Apo. Amen. Kita di Ephesians chapter 3. Ephesians chapter number 3. Okay? Before I give to you the last point. Ephesians chapter 3. Ako na dito, Ephesians chapter 3. Verse number Ephesians chapter 3, verse 19. Surat yung kabsat. Ayan. And to know the love of Christ, which passeth knowledge. Irugita di verse 18. Irugi man di verse 17, sorry. Irugita di verse 17. That Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being grounded, rooted and grounded in love. Maiparamot kayo ti ayat iti Apo. Ay ayat na ti Apo. May be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height, and to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Tibiyag, adot heartaches, adot pain, adot iti suffering, ngem ti ayat iti Apo, pasamitan na iti panagbiag tayo. Amen. Praise God for that. Lastly, number 6. Number 6. Read. Awan ti maibilang nga naragragsak no ti panakipagpag na iti Apo iti pagsasaritaan. Amen. Praise the Lord. Awan ti karagsakan no di panakipagpag. Pastor, anak ka na sa ti panakipagpag na iti Apo. Ket ti panang surot mo ti Apo ti inaldaw-aldaw. Iti pa nagkarkararag mo, iti pa naki-experience mo, iti Apo, iti biyag mo, awanan iti naragragsak. Hana magatang ti anyaman, awang pangisukatam nga anyaman kakabsat, nga nainlubungan. So ti bottom line na dito yung message kakabsat, amirism iti pa nagbiag mo. Awanan iti maibilang mo, nga mas worthwhile, nga aramidem iti pa nagbiag mo. No di iti pa nagserbim ti Apo, panang surot mo iti Apo ti pagayatan na, ken iti panangikasom, panangipatid mo, iti relasyon mo, iti Apo. The Lord is superior and He is above any relationship, anything this world can offer you. So ako na DJ kantakat, I'd rather have Jesus than anything. I'd rather have Jesus than to be the king of a domain. Anate ko nanan, I'd rather have Jesus than anything. I'd rather have Him. Anang amin DJ. Ikita man, ipamuman DJ lyrics na. Basaan tayo man kakabsat deta. Deta ti closing na deto. Nagpintas deto Than to be the king of a vast domain. Ayan Than to be the king of a vast domain, or be held in sin's dread's way. Agbiag ka iti basol, ragragsak iti basol. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Kabin mo di first verse. Kantaan tayo that as we close. I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be His than to have riches untold. Next. I'd rather have Jesus than houses or lands. I will rather be led, paidalanak iti imana, by His nail-pierced hand. Second verse. I'd rather have Jesus than men's applause. Anan mumot deta 1 million likes, nuhan namot usto tar aramidem, palpalakpakan na kataong amdimot usto tob ubram. Eket uray adot madiking ka na, no lakat ti Apo ti sinurot mo, ibilang mulatan nga nadaydayaw kakabsat. I'd rather be faithful to His dear cause. Ano deta dear cause nga ibagbaga na kakabsat? The Great Commission of winning souls, giving gospel tracts, supporting the church. I will be faithful. Next.
I'd rather have Jesus than worldwide fame. Hamo maitugot langit deta kakabsat. Ure man pay manong nga plakete ibistim dita yan ta wall mo. Hamo maitugot langit dita. I'd rather be true to His holy name. Third verse. He's fairer than the lilies of rarest bloom. O may panggap mo dito di kinasamit kakabsat. He's sweeter than honey from out of the comb. Next. He's all that my hungering spirit needs. I'd rather have Jesus and I will let Him lead. Amen. Dabay fourth verse. Awan ng kakabsat. Oh. Amen. We are going to sing that song as we close. And sing that from the bottom of your heart. That kunam apo, I am in Hawaii. There's a lot of things that Hawaii can offer. But I want to show to the world that you are more important than anything. I want my relatives to know who you are in my life. I want my friends to know that you are above all things, that you are my King of Kings, and that you are my Lord of Lords. I am willing to suffer. I am willing to pay the price, whatever the cost may be, whatever the pain that I will go through. I am willing, dear Lord, because you are worthy of my love. You are worthy of my sacrifice. I am willing to follow you anywhere. Whatever you want me to do, I am willing to do it. It's a privilege. I count it an honor to serve you, dear Lord. Kanya kakabsat kat, I could be a lawyer, I could be an engineer. But to be a pastor is more honorable than any earthly profession. Awan may tugot mo di langit no matay kakakabsat. Ngam deti pa nagpastor ko, panang surot ko ti pagayatan ti Apo, dumano nagto di langit. Koronan to ang nakapimpintas by the grace of God nga maging faithful agkang kuanan. Ado nga kararwat na ida, adon to nga bitun di korona kakabsat. O, di kiti may pagpanpanakal, ipangpangas ti tao ta, tunumapang ka di langit, ay empty-handed ka, awan to't may palastog mo. Iso nga ti kasayaatan nga aramidem, ag faithful ka ti Apo, ag serbi ka iti Apo. Hanga itat pagkikitan, ijay to langit kakabsat. Iso nga masapol nga adaking ka ti right perspective kan mindset akas Kristiyano. Heavenly Father, thank you so much for this precious message. It's a message of a lifetime. No hami nga pagbiyagan deti nga message Apo, hanto maibilang nga seryoso kami ti Christian life. But Lord, we want to be serious followers of Jesus Christ. Iso nga Apo, agyaman kami, ta na ipalagip, kan na isuro, kan na ipaganat-gat kadakam deti nga mensahe. Kadagawit kami tanang yabsat. At kunadadakam ti Hawaii, adot opportunities ditoy, adumot dagiti problems ditoy, adot parikot ditoy. Ngem Apo, sapay ko mata ibilang da, nga sikat ti kapatgan, ti panagserbi dagan kat kadayawan, ti panangidaydayo dagin kat kasisitaan, iti ayat mo't kasamitan, kat ti panangsurod at pagayatam, ti kasayaatan, kat ti panagipagpagnadagan ka, iso iti karagsakan. Kuam ti gloria kandayaw. In Jesus' name, Amen.